Assalamu alaikum, urmattуу Desin TV YouTube kanalının görөрmandары. Bugün bizim kanalda konukta belgili Kodol Jambul agabız bizim janımızda oturat. Men şu Jambul agabızdan Rahman agay jönündө köp nерселерди bilet. Bular çoğu жүргөн dostları. Ötkөндө bir şu jerde сүйлөшүп oturup bir күлкүлүү bir tarıhta aytıp berdiler agay. Kantip Rahman agayыбыз Dile жеңебиз менен кантип таанышып калгандыгы жөнүндө bir кызыктуу кичинекей тарыхты айта кеттилер. Анан мен ошонун bir мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бүгүн агайды кармап ошол нерсени дагы айтып берсеңиз деп сурандым эле. Агай макул болду. Жамбыл эке, ушул Dile жеңебиз менен кантип таанышып калдыңыздар эле? Агай кантип таанышкан айтып берсеңиз дагы бир жолу. Биринчи Рахман менен таанышканымды айтып бербейинби? Birinci Rahman agay менен, анан кийин жеңебиз менен. 82-жылы жаңы эле байбичеме үйлөнгөнмүн да. Анан ошто мындай бир традиция бар эле. Жылдын акырында оюнчулардын отчеттик концерти деген. Областтык оюнчулардын отчеттик концерти. Бул жагы Лейлектен баштап Чаткалга чейин биягы. Анда Ош, Жалал Абад, Баткен бар бир эле областта. Ошолордун баары келишип, ошо Ошто же Өзбек театрында, же Кыргыз театрында чоң неме болот эле да. Салтанат, ушундай концерттер болот эле. Эл батпайт эле да. Анан ошол Өзбек театрында болуп аткан экен, театрдын ичинде 1000дей адам жүрөт. Сыртта 1000дей, 2000дей адам жүрөт. Кире албай. Анан мен эми артист катары байбичеми, келинчегиме жетелеп алып анан кирип кеттим да. Тааныштар аркылуу. Анан кирип кетип көрүп атам да концертти. Көрүп атсам эле бир убакта концертти аяктайын деп койгонда bir жигит чыкты да, кудурявый жигит, мындай тармал чач жигит аккордеон көтөрүп чыкты, бирок майкачан чыкты. Түшүнбөй калдым да мен. Ушундай режиссерский находка окшойт деп калдым да. Көрсөм, Рахман чыгып мен азыр пародия кырдайм десе, режиссер өткөрбөй койду да. Чыгарып алган экен. Көйлөгүн кийгизбей. Шарт эле чыгып жөнөгөн экен. Çıkma da tartkanda şu göynөгүнөн тартылып калып тур дагы, göynөк режиссердин колунда калып тур дагы, Рахман жулунган боюнча майкача чыгып кетти да. Чыгып анан пародияларды да кайтып кирет, эл ура деп кол чабып атат, кайра чыгып атат, кайра бай майкачан бала ырдап атат да. Анан мен таң калып калдым, ушундай да бала бар экен депчи. Анан ар жактан кирмернеге келдим. Siz daha katıştınız mı konsertke? Men katışkan jokмун, бирок elde artistler bardığımızı birim-birimiz tanıydık da. Anan men aldı vaqta Şamşö Gütebаев менен çoğu işleşip Nazik degen ansamblede alып барчу конференция элимде. Anan Мурас деген ансамбль ушул, ошол Мурас деген ансамблде иштейт экен. Рахман как администратор катары алып барчу катары ырчыгы болуп дагы. Анан Каныбек Курмантаев музыкалык жетекчи экен, ошол Каныбек Курмантаев анан мен кийсем ошол жерде жүрүптүр. Каныбек экөөбүз мындай таанышпыз да. Анан жаке жакшы келдиң. Мынабу Хакмаш менен таанышпой деди. Хакмаш деген сөз эми мындай күлдүргүч деген сөз экен да орусча. Мен Кохмач. Анан экөөң таанышпой деп неметип калды. Анан Рахман мындай эле маанилүү берген жок. Анан таанышпой деп. Анан ошол бойдон биз кийин неме түздүк. Рахман, Манас үчөөбүз жолугушуп, мен концерт уюштурдум. Мен Дом культурада иштеп калдым да. 85-жылы, 3 жылдан кийин да, мен ошол Ошто концерт уюштурдум. Удулдардын концерт тамашасын уюштуруп, мындай жакшы эл жакшы кабыл алды. Үчөөбүз эле болгон, үчөөбүз эле катыштык. Анан дагы мындай алып барчу болуп бир-эки кыздар катышты. Анан дагы бирөө ырдат окшойт. Анан ошондой тамашалыйлар. Ошондон бирок негизи Рахман Манас үчөөбүз эле койдук да. Ошо 2 саат концерт болсо 1,5 саатын үчөөбүз койдук. Анан элдер ыраазы болуп калышты. Өзүбүзгө өзүбүз ишенип, эзенсинип калдык. Ошо болот экен депчи. Анан эле Рахман менен Манас жоголуп кетти да. Көрсөм экөө 1 жыл багы тамеки приемщик болуп иштешиптир. İşleşip bir günle Rahman diplomatından akça götürüp gelip kaldı. Sen kalkta жүрөсүң, мен сени 1 жылдан бери издеп атам дейсем. Ал убакта телефон жок да.
Ne gerek depti, şart, neme diplomatın açlı, diplomatın içi cık, bir sonuçladın, başkasına ekende Soyuz malında. Tüy yok. Bunu çok sanım ne götürüyorsun? Palancağa tıgınçıya bundan verip koy. Buna direktörün verip koy dedi. Ne gidiysem, ben bir qarz elem, tıştağına gelmedi. Çok eken dedi. Хорошо, anda neme kılağız desem, oşu oydan bir iki aydan çok olup gitti abi. Manasta izlep gelip manastap gitti. Görsün Joldaşbek Mamacan ben işleşip kaldı. Ana meni çıkırdı. Men öyle 87 yıl bolup kaldı. 87 yılı men koşulup 86 yılı. Koşulup işleştik. 300, 400 Joldaşbek Mamacan 400 konцерт koyuyoruz da. Anda bizi hiç kim tanımaydı. Manas Berdibek'te, Rahman Razık'ta, Jamil Kamçet'i hiç kim tanımaydı. Только Joldaşbek Mamacan'ı tanıtaydı. Ошонун шарапаты менен элге чыгып концерт коюп, элге таанылып, анан bir күнү эле Жолдошбекке мен чарчадым, өзүңөр кое бергиле деп койду. Анан алга деген айылга коюп, ошо Рахман, Манас, Дөөлөт төртөөбүз. Дөөлөттү да кошуп алган. Дөөлөт бир эле номер аткарат. Анан Дөөлөттү эшикке тургузуп коюп, элге айттык да, тубалда бүгүн Жолдошбек Мамажанов келе албай калды. Мүмкүн болсо биз үчөөбүз коелу, төртөөбүз. Сиздер макул болсоңуз да коебуз, болбосо кетебиз азыр дейт. Desem koyarlar dedi. Anam bir sonundan beri sattık da, koyduk da. Koyunan, özü işkan açmasak bol etken dedik de. İşkan açtık. Ben kooperatif uyuşturdum. Azem degen kooperatif. Çalan tiyatroda işte. Teatralini demedik kooperatif. Açkandan keyin bizim programına ütörtleşik gerek de. Ütörtletkenim yerdeki Serkut'un canında kişine zalga bir 150 adam batatıyla o şehirge komissiya gelip oturdu. Madaniyat başkarmalığından şahardık Sayıt'ta nemeden Gorkom'dan da anan geldi. Sayıt malı da 87 yıl. Anan şöyle şaşıp reklamalarda jasap, göşeler jasap, neme jasallar jasap otardı. Anan elge открытка tarqatıp koyduk. Kim qanday neme kılsa, bağlasa, oşun bağlanarda aytıp koyala. Bizde bugün komissiya var deyip. Desem, o şeyde oturuyor, iş çıksın. Bir mınday gelişildi, bir gelin gelip daha mınday akkuratna giyingen. Gel. Sizler akordeon oynuyorlar, bir mınday komuzda o gitarada oynayan olmasa bizim tekstil kombinatta ırkese uyuşturup attık ile. Oşo ırkesenin bana tapşırıştırı men akompanyatör tapmaytam dedi. Ana şöyle konçert barken dep geldim ele dedi. Dediler men mandalina oynayayım da. Al bolboyt da Manas çıkdım. Manas. Gele kaldı bundan bir gelin baksana bir çaşını kayıp bir gelin neme kılacak. Çakırdı. Bizge kızık otat dedim de. Desem Manas ayttı. Çocuklar öğrencide çıktı da süreçtik men gitarla oynayayım dedi. Dedik şeytan çok bunday akompanyatör akademiyada oynaş geçse. Anda men Rahman çıkıp gelende Rahman girimlerine de otursa girimlerinden geçti sen bir gelin çıkıp şey çıkarıp var mı? Bunlar makuldaşıp saat falanca yerde joluşarız degan okşayt. O günü konsertni berdik. Bu katıştı katışmadı bilmiyorum. Biroq Dilya oşonda neme bolup kalganda bizge sebepçi olup kalan, Rahman ketken boyunca 2 gün 3 gün bir cuma jol olup ketse bolabı. O şey repetisiya kılıp жүрөбүздөр. Oşo tekstilni kombinаттын nemesini. Keyin bizning Ayaşыбыз болуп kaldı. Dilya ona Kudayga şükür Dastan degen, Çolpon degen kızı var. Bular şu Rahman'ın önörünü ulanıp basa da oşolardan Rahman'ın okum-tukumun uzartıp geletet. Anan daha bir güle turgan yeri vardı. Biz neme işkananı kattodan ötközüşürüz gerek de. Yani Davran Sabirov degen kişi var da deputat bolup da iştegen. Мындай деп сөйлөп, дорогие товарищи депутаты, давайте решим вопрос конкретно деп сөйлөп, ошол экен ошол горкомдо, неме горисполкомдо экинчи секретарь, экинчи адам экен. Ошол каттоон өткөзөт экен да. Биздин кооперативдичи. Ал өткөзбөйт да. Рахман өткөзбөйт да. Мен документ менен мен жүгүрөм. Рахман башка организацион иштер менен жүгүрөт. Koç ne oldu dedi, şunda oldu desem ben tahtanda dedi daha ekşi vin oldu dedi. Hani öyle iki portföyünü alıp da geldim. Gelip saat 5 oldu, 6 oldu.
Elдер түгел отады. Біз мында приемныйда отырады. Bir uақытта келдік тағы, есікті ішінен жапты, рахмат. Ассалаумағалейкум деп көрші отырып білді. Шат винаны ашып тұрып, шат көтеріп дағы, жамбай мынаны до конца ішіп келді. Түге сабир қарап отырып қалдым, не болып кеткен. Ана мынау қоттан өткізіп қойын деді. Деді, мұны тексеріс керек, беді бардығы нормальный. Тексеріс деді, болса мына виноны алды ішесіз бізмен деді. Деділі, түге, бұлар ішілмейінше шығарып айтып сөйтті деді, шарт болды қойды, сөйіп кеттік. Вином не oldu? Vino şeyde, по-моему, alıp gitti de. Bir götürge vino çık. Ondan sonra eski çuval bağına kol koydurgandan o'sha pechat zakaz bersang bo'ladi. Ana o'sha pechatni ishxonaga ochib, ondan bilet chiqarib, o'sha bilet chiqargandan keyin bizning qancha Manastindeler, Rahmantindeler, mendeler qarzlarimiz ko'p edi. O'shalardan bardan qutuldik da. O'shantib bilet al vaqtda, konsertni bilet. Ақша қатары есептелінше de. Biletті жоғытқан адамдар қамалғандар болған. Түрмеге түшкендер, рестората болды. Біз şu biletті bir машина қылып Рахман шығарып келді бір күн үшін. Bir Москвичтің ішіне, сиденияға дағы, багажникке дағы, артта орында бүт жік шықап билетті тап келді. Манасы көз шалқаудан кетті. Үшінші да көп билет болды. Ап келіп, қырқып, дәрдеп, барды, неме қылып, анан билеттерге ат қойғанбыз. РР деген Рахман Разықов. 55. РР 55. 55 жылы туылғанда. Анан ал 2 сомдық билет. 2 сомдық билет только шарда қойса болады да. Бишкекте анан ошты. Анан 1,5 сомдық билет. ЖК Жамбыл Қамшиев 54 деп қойдым. Мен 54-ші қылымда. Анан 1 сомдық билетке МБ Манас Бердеков 1 сомдық деп шығарды. Анан шундай темеле байып жатып қалдық. Анан бизден көріп башқа концерттік бригадалар, мындай еркин жүрген артисттер, Чуақ Сатаев, Жетімеш Тасқаевтар бизден алып, анан билеттерди ошентип көбөйтсө болот. Силер үйрөттүңөр да? Биз үйрөттүк да. Гүлшайыр Сатуакасоваларга дагы биз үйрөткөнбүз. Ошто билетти өздөрү чыгарса болот депчи. Болот. Печатыңар бар, демек типографиядан заказ берип, өзүңөр долларды чыгарып бересиңер. Анан ошол сиздердин уруксат ала турган концертиңиздерде Дилежең менен Рахман агайдагы таанышып аябай жемиштүү болгон. Анан сонун болгон экен. Эки бөтөлкө портфель менен главный вопрос чечкенбиз. Ошол союзду ошол бузгон да кийин. Союз бузгон да. Союздун бака финансовый искусство тармагы мамлекеттен бөлүнүп, өзүнчө чыгып кеткен деңиз. Жапай артист. Рахмат агай ушундай маек куруп бергениңизге Кудайым сизге дагы узун өмүр берсин. Рахмат.